Zane emakhaya ngiyanibingelela nibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi ake ngibuye futhi sike sibambe leli iphupho leli lemali sike sithi ukulichaza kabanzi. Uma-ke uphupha uphiwa noma uphethe imali eyamaphepha, lokhu kusuke kubika inhlanhla ezayo kodwa iza kancane. Uma kuwukuthi uphethe imali engamaphepha exubaxubene noma uphiwa yona, sengikhuluma ngokuthi eyinhlobo ngey'nhlobo, mhlambe uphethe o-50 rand, o-100 rand, o-200, o-10 kanye no-20 ndawonye imali lena engamaphepha. Lokhu kusuke kubika isimo lana sey'nhlanhla ezihambe zibophane zigcine zingafinyeleli kuwe. Uma-ke uphupha uphiwa imali engamasiliva noma uphethe imali engamasiliva, lokhu kusuke kubika inhlanhla ezayo futhi iza ngokuphuthuma. Ukuphupha-ke uphiwa imali engamasiliva endala, lena yakudala mhlambe o-50 cent, o-20 cent, le mali emhlophe o-5 cent bakuqala. Lokhu kusuke kubika inhlanhla enkulu eza nabantu abadala, eza ngabantu abadala. Uma kuwukuthi uphupha imali engamasiliva exubile, sengikhuluma ngokuthi imali engamasiliva kanye nemali lemnyama ozuka kanjena. Lokhu kusuke kubika isimo senhlanhla noma isimo sezimali ezizofike zivuleke mese ziphinde zivaleke. Uma uphupha-ke imali emnyama qobo iyodwa, lokhu kusuke kubika isimo sokuvaleka kwey'nhlanhla, kubika isimo samashwa okumele usukume ukuze uvule phezu kwesimo sezinhlanhla zakho, uvule nendlela eyaphambili empilweni yakho. Siyathokoza kakhulu emakhosini, siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona sithi akudede ubumnyama kwande ukukhanya emakhaya, kukhanye njalo kukhanye ekujuleni kwemsamo emakhosini. Siyakhuleka.